Pakibaluan, ing modulay ti maglaman niyang aliw-aliwang pamagsani tungkol king gustong pamangamit daring panghalip pamatlik ampong pamamya kabaldugan karing kilalang amano. Kaya rin ing modulay ni asahan da kaya kayo anak at tutukoy la din gustong gamit daring panghalip pamatlik. Makabiya kabaldugan karing kilalang salita king kwento ampong agagamit lang gusto deti king panyalita. Apapakit ing maging masinop ampong mapamaralan. Subukan, basa niya yung comic strip. Loklok tamo iti ing aldoldo kung gagawan neng mumunta ko king parki ampong mag-ehersisyo. Oops, sagli mo, basan me pa iyan. Bawal loklok king dikot. English yun tamo, iyapin niya yung pamagtukoy king gamit na rin panghalip pamatlig ampon pamamya kabaldugan karing kilalang amano. Ding panghalip pamatlig, metong lang panghalip agagamitan king pamagtukoy tao, ayop, bage, lugar, bage amanilyari at aliwa pang panlagyo. Ing kebaluan king gustong pamangamit dareti, makasawpiyang makabuong panyalita, ampong apapayaman ing kasanayan king pamanyulat, ing modulay ni gamitan la ding panghalip pamatlig, bang makabuong sariling panyalita ampong mamya kabaldugan, karing kilalang amano king kapamilatan daring pananda, ampong pamangamit kareti king panyalita. Balikan, ing ini, iyan, ito, panghalip lang pamatlig, pamalit karing bage o hayop at tuturo. Ini, magagamit yan ang tuturo me ing bage malapit o tatalnan nening taong magsalita. Iyan, magagamit yo nang malapit siya ing kasabi mo ing tuturo mo. Ito, magagamit yo nang ing tuturo mong bage malaot siya ing magsalita ampong kasabi. Ding panghalip pamatlig keni, keto, ken, karin, panghalip lang pa na manalili karing lagyo ning lugar at tuturo. Keni magagamit yo nang malapit siya king magsalita ing tuturo mo. Keto o ken magagamit yo nang malapit siya king kasabi mo ing tuturo mo. Karin magagamit yo nang malaot siya king magsalita ampong kasabi mo ing tuturo mo. Balikan, basa niya yung kwento ampong denan pansin ding amanong kakagulis. Atin lang pakinabang ding bage aluma. Kwento ng Josepina H. Rabino. Maranon lang may gising ding makapatid CJ, Alex at Sian. Uling bakasyon, may sabi-sabi lang magligpit ka ring lumadang gamit king eskwela, kalupa ning libro, bag, kwaderno, ampong ding sapatos ra. Ing kaunay ni, dapukanan keng lumang libro nga ng CJ, apangane ka rin mikakapatad. Koya, keni kula ilage ding kwaderno kung atin malinis a papel, kutang ng Alex. Dapat na lang i-recycle o pikawakawani ding bagay o pwede pang gamitan o kaya pisalila king junk shop, king kanto at ding lumang bagay malyari na lang iugse bang mabawas king kalat king bale nga ng CJ. Koya, ing maragul bag a plastic kayan, inyad kaya kang imana bengi bang milagelaken ding sirang sapatos tamo nga ng siyan abunso karay mikakapatad. Gat panapon na lang mayaring miglikpit, ang pompi kawakawani din karelang gamit. Kabukasan dela ng tatang daing metong akawon libro, ampong kwaderno bang pisaliket ang junk shop. Sagutan la din takatuki bilang 1, tungkulya no karin in kwento. Tungkulya no karin in kwento. Huwa gusto ka. Tungkulya ka rin mikakapatad ang migligpit ka rin gamit do. Bilang 2, nano inggewa da rin mikakapatad ka rin lumadang gamit king eskwela. Nano inggewa da rin mikakapatad ka rin lumadang gamit king eskwela. Huwa gusto ka. Kewani da ingating pang pakinabang.
Bilang 3. Bakit maulaga ing pikawa-kawani laring bagay pwede pang gamitan ang pong ali? Bakit maulaga ing pikawa-kawani laring bagay pwede pang gamitan ang pong ali? Uwa gusto ka, banta na makarakal king gamit ing alina pwedeng gamitan. Bilang 4, dapat lamang pakyapusan ing dapat daring mikakapatad? Bakit? Dapat lamang pakyapusan ing dapat daring mikakapatad? Bakit? Uwa kagaling mo, opo, ulin ning karelang ugaling pamisawan. Suriyan, basan lading panyalita, pansinan lading pakagulis aamano at patibatan lading putang. Bilang 1, sapak nala sulat ding kwadernong ginamit po eskwela niyang nilabasan abanwa. Bilang 2, pwede talapang i-recycle ding lumang gamit ang makatambak king bale, dapat mo pikawa-kawani laring bagem malyari pang gamitan ang pong ali. Bilang 3, ding lumang gamit ang makatambak king bale kalupa ning lumang kwaderno, sirang ventilador at aliwa pa, pwede lang pisali king junk shop. No ka rin lang makasulat ding aralin ang pong pamagsani king eskwela. Uwa gusto ka king kwaderno. Nano ing awos king pamagkawani karing bagay o pwede pagamitan ang pong ali. Uwa gusto ka recycle. No kanila pwedeng pisariding bagay o pwede pang gamitan. Uwa kagaling mo, junk shop. Padyamanan, gabi a pamagsane 1. Basan meng pasibaying kwento at tinlang pakinabang ding bagay aluma. Nano-nano laring panghalip a pamatlig a may gamit. Ayusan lading letra, king balang bilang, bang mabuuya iti. Bilang 1, nanuya ing sagot. Uwa gusto ka, ini. Bilang 2, nanuya ing sagot. Uwa gusto ka, Kenny. Bilang 3, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, Karin. Bilang 4, nanuya ing sagot. Uwa gusto ka, Keto. Bilang 5, nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo, Aini. Gabi a pamagtasawan, bilugan niya ing gustong panghalip a pamatlig. Bilang 1, ini, iyan, ito, ing isulod ko bukas king kakong pamanyimba. Ini, iyan, ito, ing isulod ko bukas king kakong pamanyimba. Uwa gusto ka, ini. Bilang 2, ini, iyan, ito, ing dadalan ng pasalubong tatang nabengi. Ini, iyan, ito, ing dadala ng pasalubong tatang nabengi. Uwa gusto ka, iyan. Bilang 3, ini, iyan, ito, ing bayong sapatos mong seli. Ini, iyan, ito, ing bayong sapatos mong seli. Uwa kagaling mo, iyan. Bilang 4, ini, iyan, ito, ing bag nung nuka rin lang makalagay ding gamit. Ini, iyan, ito, ing bag nung nuka rin lang makalagay ding gamit. Uwa gusto ka, ito. Bilang 5, ayari ko ne, ing letrato na ginulis ko para kang ima. Ini, iyan, ito, ing regalo ko king Aldo ning kayang kebaitan. Ayari ko ne, ing letrato na ginulis ko para kang ima. Ini, iyan, ito, ing regalo ko king Aldo ning kayang kebaitan. Uwa kagaling mo, ini. Gabi a pamagsanya 2. Basan na ding dialogo da ring mikakaklaseng Rosa ang pong Diana. Isulat siya gustong panghalip, ini, iyan, ita, king gulis. Rosa, bilang 1, patlang inke kaming bale, kalilipat mi pamo, niyang milabasan, abanwa. Rosa, patlang inke kaming bale, kalilipat mi pamo, niyang milabasan, abanwa.
Uwa gusto ka, ini. Diana, bilang 2, patlang pala ingke kayong bale kasanting na at malwalas siyang lalawen. Diana, bilang 2, patlang pala ingke kayong bale kasanting na at malwalas siyang lalawen. Uwa gusto ka, iyan. Rosa, mekeni lungub ka bameng akit bilang 3, patlang ing bayo kong bisikleta ako kwento ko keka. Rosa, mekeni lungub ka bameng akit bilang 3, patlang ing bayo kong bisikleta ako kwento ko keka. Uwa, kagaling mo, ito. Diana, wow, kasanting na. Bilang 4, patlang ing seli ng tatang mo niyang nilabasan a Domingo. Diana, wow, kasanting na. Bilang 4, patlang ing seli ng tatang mo niyang nilabasan a Domingo. Uwa, usto ka, iyan. Rosa, bilang 5, patlang pin ing seli ng tatang ko, penabilin na ingatan ke at mimingat ko king pa magbisikleta. Rosa, bilang 5, patlang pin ing seli ng tatang ko, penabilin na ingatan ke at mimingat ko king pa magbisikleta. Uwa, kagaling mo, ini. Lilwan dering may kaluguran ing bisikleta at masaya lang may masyal. Gabi apa magdasatu, basa niya yung kwentuan daring aduang may kaluguran, isulat siya patlang ing Kenny, Keta, Ken at Karin. Hello Peter, malakas ang uran, patlang. Hello Peter, malakas ang uran, patlang. Uwa, usto ka, Ken. Ali naman masyado kaya elimbog, patlang ke kami. Ali naman masyado kaya elimbog, patlang ke kami. Uwa, gusto ka, Kenny. Patlang kaya king kabalenan. Patlang kaya king kabalenan. Uwa, kagaling mo, keto. Awa, limbog na, patlang dakal na naman sa kenting emidalan. Awa, limbog na, patlang dakal na naman sa kenting emidalan. Uwa, gusto ka, Karin. Map namu malinis la din kanal, patlang king lugal tamo. Map namu malinis la din kanal, patlang king lugal tamo. Uwa, kagaling mo, Kenny. O sige, ausan ko la pa din kaya katamong kaklase, bang kumustan talo. Bye. Malayang pamagsane 1. Isulat laking gulis ning panghalip apamatlig na ini, iyan, ito, apamalit king amanong pakagulis. Bilang 1. Bakit igseme ingkekang tsinelas pota mawalaya patlang? Bakit igseme ingkekang tsinelas pota mawalaya patlang? Uwa usto ka, ito. Bilang 2. Tatalnan kaya ing paborito kong prutas, mansana siya patlang. Tatalnan ke ing paborito kong prutas, mansana siya, patlang. Uwa, gusto ka, ini. Bilang 3. Lawan ming susulod ko, ralo. Bayuya, patlang. Lawan ming susulod kong ralo. Bayuya, patlang. Uwa, gusto ka, ini. Bilang 4. Kasanting naning kwintas as susulod mo. Patlang ba ing regalo iba't kang tatang mo? Kasanting naning kwintas as susulod mo. Patlang ba ing regalo iba't kang tatang mo? Uwa, gusto ka, iyan. Bilang 5. No ka rin niya may wala ing pero. Patlang pa naman ing panyalita mong gamit king eskwela. No ka rin niya may wala ing pero. Patlang pa naman ing panyalita mong gamit king eskwela. Uwa, kagaling mo, ito. Malayang pamagtasawan, isulat siya king gulis ing panghalip a Kenny, Keta, Ken, ampong Karin, bang mabuo ing diwa ning panyalita. Bilang 1. Patlang king lamesa kulik wan me ing libro mo.
Patlang king lamesa ko, likwan me ing libro mo. Uwa usto ka, Kenny. Bilang 2, magkano patlang palengke ing metong kilong abyas? Magkano patlang palengke ing metong kilong abyas? Uwa usto ka, Ken. Bilang 3, patlang king plaza malyaring malbe palabas. Patlang king plaza malyaring malbe palabas. Uwa kagaling mo, Karin. Bilang 4, maranon tamong mako bukas Lisa, masanting pa, patlang nakamo matod nga ng ana. Maranon tamong mako bukas Lisa, masanting pa, patlang nakamo matod nga ng ana. Uwa usto ka, Kenny. Bilang 5, patlang king maragul a plastic bag mo ilage ding luma mong sapatos, Alex. Patlang king maragul a plastic bag mo ilage ding luma mong sapatos, Alex. Uwa kagaling mo, Ken. Malayang pamagsane 2. Palitan niyang panghalip a Kenny, Keto, Ken, ampong Karin, ding saritang pakagulis. Bilang 1, atin aso king siping bale, mimingat ka. Atin aso king siping bale, mimingat ka. Uwa gusto ka, Kenny. Bilang 2, king sumangit kanto, atin panadirya. King sumangit kanto, atin panadirya. Uwa gusto ka, Keto. Bilang 3, mag-ehersisyo ko king lugal pipagsyalan ay ni siping miya mong bale. Mag-ehersisyo ko king lugal pipasyalan ay ni siping miya mong bale. Uwa gusto ka, Kenny. Bilang 4, king luklukan ay ni ku magpainawa. King luklukan ay ni ku magpainawa. Uwa gusto ka, Kenny. Bilang 5, Iachiko Mago Braya America. Iachiko Mago Braya America. Uwa kagaling mo, Karin. Malayang pamagdasa 2. Aga ka na kame pa ing kwento dari mi kakapatad king atin lang pakinabang ding bagay aluma nung ika CJ ampoy Alex makanano mong pikawa-kawani ding luma mong gamit eskwela. Sumulat kang sariling comic strip gamit ding panghalip a ini, yan, ita, Kenny, Keta Ken, ampong Karin. Nanula ding sagot. Uwa kagaling mo, ini, iyabe me Ken. Uwa, Kenny yan, uling magagamit ya po. Ita, yugse mo ne, uling sirane. Uwa, datok ke ketang plastik basura. Tandanan, nanula ding panghalip a pamatlig. Maulagala bang abalo ding gamit dareti king panyalita? Makanano mo lang abalo ding kilalang salita. Ing ini, iyan, ito, panghalip a pamatliglo, pamalit ka ring bagay o hayop at tuturo. Ini magagamit yo neng tuturo me ing bagay a malapit o tatal na nening taong magsalita. Iyon, magagamit yo neng malapit yo king kasabi mo ing tuturo mo. Ito, magagamit yo neng ing tuturo mong bagay malaot yo king magsalita ampong kasabi. Ding panghalip a pamatlig a Kenny, Keto, Ken, Karin, panghalip lang pa manalili karing lagyo ning lugar at tuturo. Kenny, magagamit yo neng malapit yo king magsalita ing tuturo mo. Keta o Ken, magagamit yo neng malapit yo king kasabi mo ing tuturo mo. Karin, magagamit yo neng malaot yo king magsalita ampong kasabi mo ing tuturo mo. King pamagtukoy king kabaldugan da tuwing kilalang salita, malyaring gumamit ka ring panandang salita ampong lawen me makanano ya magagamit king panyalita. Pamangawa, ikahunya ang gustong panghalip na angkop king panyalita. Bilang 1, Kenny, Keta, Ken, Karin, ya siping kuluklok Isandra. Kenny, Keta,
Ken karinya siping kuluklok Isandra. Uwa gusto ka. Kenny. Bilang 2, ini, iyan, ito, ing balening kaklase tamong i Mario. Ini, iyan, ito, ing balening kaklase tamong i Mario. Uwa kagaling mo. Ito. Bilang 3, Kenny, Keta, Ken, karin ka sake kintete. Kenny, Keta, Ken, karin ka sake kintete. Uwa gusto ka, karin. Bilang 4, lawan me ing tingga a ini, iyan, ito, at ne kasanting. Lawan me ing tingga a ini, iyan, ito, at ne kasanting. Uwa gusto ka, ini. Bilang 5, ini, iyan, ito, ing regalo mo kang Rose. Ini, iyan, ito, ing regalo mo kang Rose. Uwa kagaling mo, iyan. Evaluasyon. Sumulat ng sariling panalita gamit ding panghalip a ini, iyan, ito, Kenny, Keta, Ken, ampong, karin. Nanulading sagot. Uwa kagaling mo. Ini ing paborito kong malan. Iyan ing ikwa kong premyo. Ito ing buri kong kanan. Kenny ko matudtod. Keta, Ken, ketaya magluto imako. Karin ko mi panganak. Karagdagang pamagsani. Basa niyang parapo, sulat siya ingang kop apang halip king balang gulis. Hatlang ing baleda ring pamilya Santos. Ing tatangda i Mr. Santos Mago Brayo. Patlang king Manila. Ing imada i Mrs. Santos. Patlang yamong bale at si Cesen na laring adwanang anak. Balang Sabado ang pong dimenggyula mo makauli kaya didenan deng oras ing pamilyada. Anak, kunan mo ne ing plastic, patlang babo lamesa, utos na ring anak dang lalaki. Nanuya po, patlang tang ing kahon at tsuking salas, putang ning anak dang babae. Gamit ko na ring at tsuking kahon anak, uling magumpisang ngeni, keni na ako magobra kaya katamu. Tutupotang, yehey, sabi-sabi dang sinabi ding anak. Nanula ding sagot. Uwa kagaling mo. Iniing baleda ring pamilya Santos. Ing tatangda Mr. Santos, Mago Braya, Ketaking, Manila. Ing imada i Mrs. Santos, Kenny yamong bale at si Cesen na laring adwanang anak. Balang Sabado ang pong Domingo mo makauli kaya dinenan deng oras ing pamilyada. Anak, kunan mo ne ing plastic. Ken, babo lamesa, utos daking anak dang lalaki. Nanuya po, iyan tang. Ing kaun at tsuking salas, putang ning anak dang babae. Gamit ko na ding at tsuking kaun anak, uling magumpis ang ngeni, Kenny na ako magobra kaya katamu. Tutupo tang, yehey, sabi-sabi ng sinabi ding ang gane mo, Kenny. Salamat!